بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلي تماشاوان هيجا ريوي ولاد في حفتي لباجار كو روهلتي روهلات لباجار ارزرومي لباجار زوزان آيه ادبيم زوزان حقيقة بزوزان تياخو ارزروم مشهوره حتى در حقي فيادا دبي يكي كو ارزرومي جي اسطنبول ج مروه خورا جا اقربه خورا مكتوب دشينه ناوه مروه وی زكيه مكتوب خدا وهاد به دبي زكي اسطنبول نكي ارزروم yayla yani İstanbul çiğ germe vere Erzurum zozane amana li bajarê Erzurumênin li bajarê xweşin ji hûn pişt mi bajarê Erzurumê dibîne bajar li ciyekî rast hatiye ava kirin li deştê yê li der û dorê wî çiyayê bilind henin ana em dinêrin berfa wî jî heye xuya dike hindik xuya dike lêbelê ciyekûlê yê deştê nüfusa wî ser 400,000 yani bajarê Türkiye mezin yek jê ev e bajarê Erzurumê yê ji ber wê yekê ji ber zozantiya wî ji ber xweşbûna wî rêviyê welat hatî bajarî wê ji bona we lê bigere wê ji bona we bibîne em ê bi hev re şanî bidin em ê bi hev re bişopînin em ê bi hev re bibînin kerem kin em Erzurumê temaşe bikin. تماشاوان بهجا تماشاوان برومت ام لارزروم مگو وقتا کوم لارزروم دگریا خلق ارزروم بحثا تابیا کر مجی merak کن مگو گلو اف تابیا چه تشته تابی جیوی شانی مدا لسر گر لجیکی برند سیحب تابیا هی لپشتا ارزروم خصوصا لپشتا ارزروم دیروکی یا کن از بیجم سی تابیا هی امجی هاتن تابیا کی یک جه مگو امی جبونا و ببینه جبونا و بشوبینه و جبونا و بعلمه ام هاتن تابیا مجیدیه اما انا دنی بی تابیا مجیدیه دنه اما انگی جواره بحثاوی تابیا بکه تابیا چیه تابیا بگور قولی آنا وکوکو قشلیه و یاخود گراوا موزیاجی دکه اف تابیا مجیدیه جه طرف سلطان عبدالمجید هاتیه آوا کرن تابی به امری وی کو جوالیه ارزروم را امر کریه گوتی وی تابیه آوا بکه اف تابیه جی وی لپوزی چیای کودبه توپ داغه لپوزی وی نکو روزلته لوی پوزی اف تابیه آوا کریه اف ده چاوی وی هیه ده چاوی وی هیه yani asker devirda dema و موزیه وان هبو خصوصا جی توپچی ابو یعنی ایکو توپ تعلیم آوی دکر ایکو بیو حربه دکر اول بدره دمان دو بوغاز هیه گرجی بوغازی و بوغازا جیر وقتا کو دجمن جوان نقبه باتان به ام دبن بوغاز به قوله کردیجی تابع نقبه وقتا کو دجمن باتانا اف نقطه خوش وان دی جبری به کی اف تابیا لوی دره آوا کرنن و جبونا احتیاجی آوان لدره
لدر تابیای جی آوی بیره آوی جی آوا کرنن اولوی داره احتیاجی خونا آوی جی که عسکر بوی هاوی دیدی تابی فایده وی تابیای پر چی بویه ده حربا روس دا وقتا که او روس تیسر ارزرومه دخوازه ارزرومه بگره اف تابیا بساون ما خو و ببرخودان خو نهل ارزروم بکوه حقیقتا پر فایده وی چه دبه امکانه ویاجی ببیجن وک شکل تیرو کمان دبه یا تیره بشکل تیره یعنی بقول ترکی دبه وک هلاله هاتیه چه کرن افتابیا شکل چه کرن آویجی میماری آویجی که بوی شکلیه هاوی مگوش خود دو حب تابیای دیجی بشرتی آوا کرن یعنی زوان تابیای ده جویا انگی جداتر به وی هاوی دوانه دا موزی عسكر جي هي قرارگاها كوجي قومتان لید سکنه او جي هي چکی وانا پشی ویا چه بیر انیا کفن مجیدیه تابیا مجیدیه جبر وی قرارگاه دفرده تونه ساجا قشلیه و موزی هنه موزی توپا هنه لبل موزی کوجبو تفنگه دفرده تونه دوانه ده هي جداتیا وی جبر ویا کفن وانا نوی فرقا وی جي او بله امانا بچاوی وی یک بیا گریا شخو ام بهفره ببینن ام بهفره تماشا بکن ما خواست ام تابعی جیبوا بدناس کردن لیبله گرامه البازار ارزرمه برده وام دکه کرم که هونجی بمرا بگرن هونجی بمرا بشوپینن بله تماشاوان هیجا گرامل بازار زوزانا بازار سرمه بازار هنکایه بازار ارزرم بردوام دکه بله ام بازار ارزرم مخواست ام تربا عبدالرحمن غازی ام زیارت بکن لبل دریا تربا عبدالرحمن غازی دا انسانه به دره تشکی جدا جمرگوت گو دریاوی دا جیه که هی سرقامه ممالدا پاله نه سر برجیره یا دقت بکن گم عربه وقتا کو مرف بسری خود دیل مره داوی والا قوله ترکی به داوی باشه کو مرف فرین دات اینه عربه لپاله بخو بخو دره نورمال دا هون زانه عربه لپاله نار قیامه نار هون یا زانه لبل الفرا دره از آن سر دیرکسیون ما از عربه فریناوی دینم شو عربه دوالا داد باشه دایه از فرین دینم هونجی بمرابه بشعود کو عربه چوا پاله دره کرم کن ام به هفرا ببینن بله تماشاوان هیجا هلما مجي چکیا پیرا رویام و بخودی چوا بقامه چوا عربه بخواد وی جوری و بهفرا ما ویا تماشا کرم ویا بوشاد ولی ما خواسته تشي جدا ام بهفرا ببینن هونجی تماشا بکن بله گرام ارزرمی بردوام دکه ما بشو بین
بری تماشاوانه هیجا ریویه ولاتی کوله هره او قیمت و رومت کلوه داره هیه محقق دو شوپینه محقق دوست خدا دو شوپینه گری تماشاوانه هیجا ام جی لارزرو منن لازم ته ام دگرو قیمتی ویجی بشوپینن آجمان قیمتانا یک جه عبدالرحمن غازیه ام آنا لبا ترباوینه ام عبدالرحمن غازی ترباوی زیارت بکه ام جبرا بحث بکه ام بدناس کرن شغل پیش بره میه کرم کم هر نوا تربه این جبرا بحث عبدالرحمن غازی بکن کرم کن بله ام هاتن نیوی تربه ام هاتن برسری عبدالرحمن غازی و مجروحی ویرا فاتحه خوان مجروحی ویرا دعا کر خویت الهجمه قبول بکی انشاءالله و تکبر روحی تمام مریه تماشاوانه مجی انشاءالله ادخوز منگی بحثا عبدالرحمن غازی بکم حقیقتا عبدالرحمن غازی جبو ارز رومت و قیمته ام نیوی ساعته که ام لوی درینه غروبه کی دره هنگی زیارتوانی ویجی پره هنگی قیمت دادن بی انسان هجا بله ابی انسان هجا کیه کم گی بحثایی بکه عبدالرحمن غازی سانجاقتار حبیب مسلمه حبیب مسلمه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم و قومتانی کو جبو فتح آنادول جبو کو تخنا عرضه اسلامه قومتانی ویه عبدالرحمن غازی جی هم صحابیه هم آلا اسلامي دقشاند يعني بقولي تركي دبن سانجاقتار د سالا 651 دا وقتا کو حبيبي مسلمه لبيدري ارجم فتح كر ويجي آلا اسلامي دقشاند عبدالرحمن غازي ولبيدري دمينه ولبيدري وفاتك لبري ادخازم در حق بوينا وينا لبيدري صحيحبونا ويجي ازنجي بحث بكم تدي إبراهيم حقي حضرت لي هي لتلو لسيرتي بركي محقق بي حسيانا آدبي شونا قبراوي شونا ترباوي تي خونا إبراهيم حقي حضرت لي كوشخو أوجيج أرض رومية از بيجي ببيجم دبي جي خوشاني ويدد دبي جي مل فلان دريه لبالا جياي كو بشتا أرض رومية ناوي جير دبيجه ودبي إبراهيم حقي حضرت لي تي في دري لفي دري جي قبراوي تثبيتك بدستي خو وبشرا افتربا لفي دري تي آباكن حتى كو إيروتي أولياء شلبي جي دبي از وقتا كو از دقريام لانا دولي از هاتم أرز رومي دبي جمرقوتن تربا صحابيه كي لفي دري تربا عبدالرحمن غازي لفي دري دبي مجي هات لبالا بيچيه مجي زيارت كر يعني أوجي دبي سياحتنا ما خدا أوجي بحثك يعني عبدالرحمن غازي صحابيه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولوی دره ارشاد کریه انسانا باسلام شرف کریه و بشرف اسلام وان انسانانا ناف دایه بونن قیمت بونن ریمت بله انسان باسلام شرف دگره انسان باسلام قیمت دگره که تماشاوانه هجا تشیدن توالای تفوچه ایرو اگر وان انسانا قیمت و رومت دبیسه جبر إسلامية أجبر فيه كي بإنسان هيجا ما خواست أمجي زيارت بكن ما خواست هونجي ناس بكن هونجي ببينن قرامة لباجار زوزانا لباجار أرزرم بردوام دكه هونجي بمرا بقرن بمرا بشوبينن بمرا ببينن كلامكن أمهرن تماشاوانه هيجا وقتا کو مرفت ارزرومي وقتا کو مرف ارزرومي دگره هناك سمبول ارزرومي هيجي
hinek tiştê ku Erzurum pê tên azkirin wan tiştana heye. Jivana yek kevirê oltuyê. Kevirê ku pê tizbî çê dibe, kevirê ku pê nexş çê dibe, tiştê ku gerdanîk çê dibe. Ev kevirê oltu ji hûn tev zane, pir însan zane, meşhûr e, şöhreta wî heye. Lêbelê em jî hat Erzurumê ku ev kevira em nedin azkirin çê nabe. Ji ber vê yekê me deriyê dikanekî lê xist û em li dikanê bû mêvan, Xwedê jê razî be birayê me, me kir mêvan, me kir misafir, Xwedê jê razî be. Em ê derheqê vî kevirî da, em hinek jê bipirsin û çawa çê dibe, çawa derdikeve, çawa dinaqişîn, em ê tevekî jê bipirsin înşallah. Belê, em ê ewilî birayê xwe nasib bike lê belê, em ê bi zarê Türkî sohbetekî daxin. Hocam siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Taha Özkan Kulabi, Erzurumluyum. Evliyim, 2 çocuğum var. Evet hocam. Hem oltu taşı imalatı işlemesi üzerine esnaflık yapıyoruz. Evet. Hem de üniversitede Arap Dili Edebiyatı'ndayım. Maşallah, ilim ve teknik. Eyvallah, ikisini hocam. birleştirme. Evet. Bunun Evet hem teknik tarafı var, hem has tarafı var. Bir de insanlara hizmet tarafı var. Çok güzel. İkisini beraber Çok götürmeye güzel. çalışıyoruz. Evet. Hocam seyircilerimize dedi ki, şöyle arz ettik, dedi ki oltu taşı Erzurum'da meşhur olan bir taş. Evet. Bu taşın maden çıkışından itibaren işlenişine, yapılışına kadar böyle anlatabilir misiniz bize? Tabii. Ben ilk önce isterseniz taşın böyle madenden çıktığı halini, yani işlenmemiş. Evet. Şu işlenmiş hali. Evet. Bundan önceki ilk hali çıkışında, madenden çıkışınca şu halde. Bu halde hocam. Yani evet, rengi aslında ilk kullandığınız oltu malzemelerdeki siyahla hiç alakası yok. Zaten ben de dikkatimi çekti Evet. hocam. Çok özür dilerim lafına. Evet. Tabii ki girdim, kusura Estağfurullah, bakmayın. buyurun. Yani şu renge ben de baktım. Bana da ilginç geldi. Evet. Normalde biz siyah olarak hani tespih aldığımızda siyah olarak görünüyor. Evet. Ama şu anda burada siyah değil. Evet, buyurun. Aslında oltu taşı bir çeşit insan yapısı taşıyor. Bu da şöyle, işlenmeden önce hiç değer vermeyebilirsiniz. Yolda bulsanız almazsınız. Kesinlikle. Ama insan gibi işleyince mutlaka hepsinden bir şey çıkıyor, bir şeye yarıyor. Ne güzel örnek hocam. İnsanı güzel Evet, işlerseniz o da oltu taşı gibi. Evet. Hiç fark etmeyeceğiniz, onun ponzacıyla aşamaları var. Evet. İnsan da böyle yetiştirdikçe oltu taşı gibi hem göze, hem bedene, hem kalbi hitap eden yönleri Evet. var. Bu madenden çıkış hali, çıkarken şöyle bir şey zannediliyor. Halk arasındaki yanlış bir bilgi. Bunun siyah olması biraz kömür ve plastikle karışım sebebi oluyor ama Evet. bunun çıkışı madenler, kömür madenleri gibi büyük kepçeler, kazanlarla yapılmıyor. Bu sadece bildiğiniz el aletleriyle. Evet. Üstelik böyle çok ayakta yürüyemiyorsunuz madeninde, diz üzeri yürüyerek. Biraz zor çıkan bir maden. Evet. Ama aslında madencilerimiz de bu arada güzel de bir yad edelim ki bu hususta belki de en az kazancı olan kişiler madenciler. Evet. Sıkıntı tarafını çekiyorlar, Evet. zor çıkarıyorlar ama ondan sonra kazançları o kadar da fazla değil. Evet. Çıkardıklarında da bunlar aslında bildiğiniz kaya parçaları gibi büyük büyük çıkıyor. Çıkarabildiğiniz kadar. Bunu ne kadar büyük çıkarırsanız Evet. o kadar faydası var. Daha sonra onlar bu gördüğünüz küçük parçalara bölünüyor. Evet. Daha küçük parçalarını isterseniz hani bilekliğe takacaksanız böyle kare, yuvarlak şu Evet. şekilde kesiyoruz bakın. Böyle. Şu şekilde. Evet, bu şekilde kestikten sonra Evet. bu küçük çarklarla şekiller veriyoruz. Evet. Yüzüğe, bilekliğe, takıya, anahtarlığa kullanacağımız yere göre şekil veriyoruz. Evet. Ondan Hocam, sonra şöyle bir tespit de gösterelim. tabii hem onu göstereceğim. Aslında bakın şu mesela daha yeni bir müşterimizin tespihi. Evet. Matkapla biz burada bunu deliyoruz. Evet. Şu matkapımız ince küçük bir matkaptır. Bununla deliyoruz ve çıkan toz da içerisine gümüşü, biz tel gümüş çakarız. Evet. İsterseniz şu 920'şer gümüş, bunu aslında bildiğiniz hurda gümüşlerden eritebiliyoruz. Yani parça şu gümüşler var ya, bunları eriterek daha sonra hadde dediğimiz bu malzemeden geçirerek Evet. tel gümüş haline getiriyoruz. Yani şu hale geliyor. Şu hale geliyor. Oltu taşını biz nelerde kullanıyoruz? Mesela en meşhur bilinen tesbih Evet. dediğimiz Bilinen tesbih işlemeler. tespihtir, Evet. doğrudur hocam. Evet. Bunun dışında biz yüzüklere, mesela bu müşterimizin yüzüğü üzerine takmışız bu Evet. taşı. Hepsini bu parça taştan yapıyoruz. Evet. Bayan takılarında kullanıyoruz ki bunlar da yüzüğün şekline göre kare, oval, yuvarlak şekiller verebiliyoruz. Evet. Bu da yüzüktür. Bir de anahtarlıklarda kullanıyoruz ki mesela bu kuka ağaç kökünden yapılır, renk değiştiren bir Evet, bir ağaç. evet ağaçtır. Burada da işliyoruz. Burada da oltuyla bunları da kombin diyoruz. Birleştiriyoruz. Firuze Evet. ile, değişik madenlerle veya ahşaplarla kombin yaparak bunları anahtarlık haline getiriyoruz. Evet.
بريد مسافانه جا كيكيتها در حقي چيبونا تزبيه دا جمر بحث كر و çava çedebe çava te birine çava te cila kirin jmer bahs kir mesela örnek ev tezbiya ku oldu mesela çuqas xoşike çuqa delal hunş xud bine avanajı ktev çeşidi bine be her havaki puçuk hey mezin hey be her havaki çedebe gerçi taha usta Rus jidaber gomeze bibin farqa Rus u oldu farqa vici bibine tabi çeşidi bir yani mesela imkanın vandana biner anahtarlık çekiriye, tizbiye mezin çekiriye, ego firuzet eden nakşkiri çekiriye, yani çeşidi o tül vrapır. Beli, azê bizivirim keke taha, li dikana xwe mekir mêvan û ji me re behsa çêkirina tizbiyê kir. Ta kardeşim Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Var olun. Xudaş da razı be. Emanet Xudaş da razı be. Tücü emanete kadar. Cezakallah hayır. Eyvallah. Hayran kesiren. Cezakallah. Vardallahu aleyk ya ahi. Cezakallah. Beli temesavane eja gerram el erzumi berdamam dik. بله تماشاوان هیجا گرامل بازار ارزرومیل بازار زوزانا بردوام دکه لبله امانه لجیه کی جدایی امانه جیه کی غریبن ارزرومی دا وی جیدا دبی حرما کنبتا امانه الحرما کنبتا یه چهار حب کنبت لوی دره هی لبله بریاکو ام درباسی ناستاینا کنبتا ببه ادو خوازم تشکی کرتایی بو به پار بکم افجی چیه تربه و کنبت فرقاوي شيء فرقان ابين اوي شيء قالوا امثل في قالوا مفيش فكريه فرقاوي ابي قال تماشافاني هيجا فرقا كمبتو تربه مزلي وي لسرويه عرضيه لبلي كمبت نوري كمبت اودي وي هنن مزل دبني كوفان افاي كو دبني دبني بدايه لسروي اودا چيكرنن نقشانن بشكل كو مرف وقتاش درب دنير مرد بقيم مسجد نقشه کی وردایی افرقا کمبتو تربا اف ایجا درباسی ناستاینا و کمبت ابم اف کمبتا لپش موا مزن یا مزنه سالتوق بيلغا سالتوق يا ابو القاسم بمزنانتيا اوي تني او تني تدا مقبره اوي تدايه وبشكل كي مزن تشتكي جدا افا كرنن ده هزار سال 1011 da 1011 11. yüzyılda bece kavle Türkiye ve çağı ava kırının lebele lpişvi kumbeteki de heye şteref ilhanliya hatiye ava kırın evji sala 12000 12. yüzyıl lirahimine raste duhab kumbete ve kev heye avan herdanacika ji taraf ilhanliya hatiye ava kırın hükümdariye ilhanliya vanajika sala 14000 yani 14. yüzyıl hatiye ava kırın van herdana u ev kumbetakum goş taraf ilhaniya apış ya sal tohriya ku hati ava kırın vana ne ya şahsekiye insanı ku mesela dwi bajarı da kıymet bir rumet be dahanin van derna defin dikirin de ode bine van ava kumbeta da defin dikirin evder ciwane jberbiye ki hususiyete yapış mı daha peşlate çünkü ev sadece ya Ebul Kasım'ı mego mezne sal tohliyayı. Beyte mesafane heja. Avi ciye xoş avan makbere wan mexwasen bibinin kümbete wan bibinin çünkü Erzurum'e başlayın askirin jberbiye ki mego enviyaj bu ara par biken behevra bibinin bele geramel bajar Erzurum'e berdavam dike hunji me bişopinin keremkin em bigerin.
تماشاوان هێژا ڕێویە وڵات نەواڵا چۆرە هەیە لەبەر خەزینەکیە ئەف خەزینە چییە کە ئەمێ بەهەڤرا ببینن ئەف خەزینە شەلاڵا تۆرتمەیە کەرەم بکەن ئەم بەهەڤرا بمەشن ئەمانم خوارێ ئەمانم پێشبەرێ شەلالێ ئەم بەهەڤرا ببینن ئەم لێرێ بۆ بناسکردن ئەم بەهەڤرا سوحبەتێ بکەن کەرەم بکەن ئەم بەهەڤرارن برای تماشاوانê hêja em hatin pêşberê şelala tortimê şixul jor me bi Kurtayî ji were behs kir û em hatin ana qedema sisiya em hatin jêr em ê ji werekî behsa vî şelalê bike ka ev şelale çawa çêbûyê çawa hatiye ava kirin tabî avayî tev xwedayî ye amena ji xwe îmana me viyayî li belê ev şelala tortimê di newala çor hêda me got dewlemendîkî ye ka çawa çivî gelo ev şelale bi gor rîwayeta bir zemanê kevn da hinek ax ji çiya qertiliye hatiye ketiye pêşiya avê û di pêşiya avê da piştî ku pêşiya wê hatî girtin gol çêbûye golê avê çêbûye heta li jêr sê çar heb golê zelal golê piçû golê xweşik jî çêbûye ev şelala me ne tortimê li aliyê golê aliyê çiyayî ye li aliyê çiyayê ev gol bi qasî 8 kilometre dûrbûna wî heye lê belê ez dixwazim viya jî bibêjim av zêdebûna tortimê mewsima ku meha ku em pir meha gulanê ye meha gulanê meha hezîranê ev av daha pir yani em tam zemanî wî de hatine em hatinin vî şelalê bilindaya vî şelalê bi gor rîwayeta 5 metre ye fereya wî 30 metre ye eqasena خوشک اقواسنا دلاله کرم کن ام هرن جیر ام انگیدی جوارا بحث بکن ام daha خوشک ببین ان شاء الله کرم کن ام هرن جیر برای تماشاوانê hêja tedî wexta ku em daketin ber şelala tortimê me got ev şelale di Tirkiyeyê şelalekî ku hatiye naskirin navû dengî wî heye bi mezinbûna xwe bi xweşikbûna xwe û sembola bajarê welatê Erzeromê jî ji ber wê yekê me xweş bi xweşiktî em şanî we bidin em bi qedeme qedeme hate jêr û me bi hev re temaşe kir em ana hatin binê şelalê em li binê şelalênin şelale bi temamê xweşikbûna xwe diherike û digîje erdê biha bi çemtî diherike û berjêr derim li ber vî çemî ev newala tev şirayî tev dar û dehle tev xweşkayî wek şelala tortimê lê belê ciwanekî li kêleka min e ew jî bi ciwantiya xwe bi îman û xweşikbûna xwe en hindik wek vî şelalê ew jî xweşik û delal e lê belê ez ê mîkrofonê dirêj bikim vî xortê ciwan vî birayê xwe em nas bik kerim ke me nas bike birayê me بله از گوره بله قرآن قرصی فاطمات و زهره حاتمه لیره گزیه ناویت بخیر نه من فرقان سیادیام سواشانه بله فرقان هون تگو همش گوری هاتنه گلو تا افدر عجبان پرخوشه پرخوشه بله مثلا قی نابو دنگی افدر هبو گیابو گوری اون هاتن ویدری بله آبی ام گوره مزانی که تورتم شلاله که مزانی های ام هاتن ویره بله Peki برای فرقان دو وجهه تدا دو ریه تدا sanki maneviyat و خوشکبونه ایه
وقت مبيز تشتكي معنويج مر ببيجي قالوا تجمرة شو بخينه؟ از جوارا مولد اكيد بخينم ان شاء الله شو قاشتد قدر خير اخش مرة بخينه وبرات تماشاوانه مجل تمريره وبرات تقوى داري بكل كلامك ابراهيم بجمار حمد و ثنای قلب و جانم ددم بوی خالق کون و مکان وی بی انسان دای زانین با کرم خواندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم دایم میراث قرآن کریم دین مکر کامل و نعمت تمام یعنی دام احمد و دار السلام او خدای به نظیر و ذوالجلال به مثال و به حوال و به زوال رازق به دست و پا و مار و مور عالم سران گوتی در صدور کاری ساز بنده و سلطان جان رحم و رحمان لطیف و مهربان آسمان به ستوی کربدید سرت با خال و خدوی آفدید هیوی دار امجد شاه کریم اهدنا یا رب صراط المستقیم نجم سوج خطاطین و ستم لجت احسان و غفران و کرم یا ربی ماند و خازینم مدام بشق و شوق کرب بجن الصلاة وی ساعت خوش وی خدای خیرات قبول که برای فرقان بری تماشاوانه هیجا مجیه کی وها خوش دیبو مدنگه کی وها خوش دیبو مخواز اموه پار بکن خدای جی راضی به خدای وی صالح بکه ده حیاتا وینا پیشی دا ربی من سر ایمان و قرآن حیاتا وی جیانا بردوام کی انشاءالله جی جنت بکی انشاءالله بری تماشاوانه هیجا دسته مجوی جی خوش نابلی بلی جی کو ارزرو میملی بگر پرن کرم کن ام به هفرا بگرن ام به هفرا بشوفینن بری تماشاوانه هیجا گرامل باشار زوزان الباشار ارزروم بردوام دکه امان الجیه کی ورنه جیه کی کو سمبولا ارزرومی گلو عمل کنن عمل مدرسه یا خوتینه ادخوازم کی بحثا وی مدرسه بکم اف مدرسه دنی وی باجر دایه به تمام خوشک بونا خو هر کس هر در جه حیران جرا و هر کس ناز تک افدر مگویا سمبولا ارزرومی اف مدرسه اشتفمام اشترف حکمدار ایلهانیا اشترف اولجای تو هاتیه آوا کرن اف مدرسه بگور قول میماری دبه قباوی گرتیه سریوی گرتیه یعنی حیواناوی گرتیه نورمالا مدرسه تدی درو دوری وی اوده هنن نواوی وکریه ویدره نوری سریوی گرتیه و هر قسم اوده درسخانه در نواوی دا جی هیه لپش مجیکا مسجد وی مدرسه هیه در نواوی دا جبو نمیجه مسجدی آوا کرنه بله مگویا اولجای تو حکمدار ایلهانلیا وی آوا کری لبله به میماری سلچوخی آوا کریه شخو وقتا کو مرفش در ولی دنیره وقتا کو مرد که بندر پی راسته مناره کی قط هیه لبله نقشی وی خوشه دوی داری او نقشی وقتا مرد دنیره رسم قرتل رسم اصلان و رسم دارو نباتاتا نقشی وی هیه و الپی چپیجیکا دسری بیدا تربه کیه هیه بگور روایت تعف عم کرن کو او تربه بری هبیه پشر اف مدرسه آوا کرنن بله به میماری کی خوشک به پری دلال پری هجا چه کریه بله مخواست اف خوشک بون اف جی علم و درسه و اف جی مشهور ام بواره پار بکن ام به هفرا ببینن لبله ریا مدوره جی مپره کرم کن ام لارزرو ما خو لارزما زوزان به هفرا بگرن کرم کن ام هرن بله تماشاوانه هیشا دیسا ها دمامه دما چیروکی دما چیروکا وی هفته گلو چیروکا me چیه چیروکا me او گنمه کواره
ام به هفرا بخون حتا بهاره بله چیه در حقی چی دایب چیروکا ما در حقی کو لازم ته مسلمانه کی گرج برای خو مسلمانه نه ببار ایشه خو کاره خو گرانیا خو نه ده سر برای خو دوی محواله دا دوی معنی دا ان شاء الله می چیروکا خو دست بکن ام بحث بکن اونجی لما گهداری بکن بشوپینن تماشاوان هجا هم دست چیروکا خو بکه دبی وقت و زمانه کی لمملکته کی لجیه کی دبی مروه کی هبو او مروه لمالات قومی لإنسانات قومی جوان را دبو بار وانا عاجز ذکر بچه هاوی دو بار که کرم کن ام گهداری بکن دبی خصوصا دو وقتا زوستانه دا دو موسم زوستانه دا دوچو لمالکی دا قومی دبی دیسا سال در باز بو زوستان هات مروه ما بو میوان لمالکی بله میوان روی عول بقیمته رو دریج بو دم دریج بو میوانیاوی نقدیا بله مگو میوان ما جانگرانی کر جو خدیه مالی را بو بار دبی روز در باز بو هفته در باز بو مه در باز بو خدیه مالی مذکر میوان ناره گوش پیرکا خورا گو جنک گولا هراده نتاوی مروی تو نهره ولا مرواجی الما قومیه ام چوا بکه گولا تو چوا بی میور بکه گو ازه ایواره وقتا کو ام بهبر رونش دنه ازش تا آوه بخوازم از بمش مر آب بینه تجی عکسیا بکه و ازجی رابم تخم و وقتا کو از رابم شغل محقق اویته که نوامه ایبن ناوه چی وقتا کت نوامه ازی ببیم بیو اغرا کو میوانه ما پیدا داره از التخم ای وقتا کو شغل زور بیم قیوه فهم بک یعنی از دوید قوتینه اموید قوتینه دبی جنگی گو تمام دبی خودیه ماله حتی ایواره سکنه ایواره شیوا خود خون تورونشتینن هنگی وقت در باز دبی زمان در باز شوه دبی میرک پیرکا خورا دبی خانم دبی لکاج مرتاز کی آوه بینه دبی جنگ ودگاره دبی خودی نگدایته هر بدست خوب آوا خود تو نکام بخو او دبی هر او دبی نارم لهف رادبن دبی رادبن هف میرک کویل جنگی خه میواند که ناوان حيرا قربا قارش هفدون هذا الهفدون ناخن فلان ور حاصل دبي اي جنك دبي ميرك دبي خديه مالي دبي او اغراكو ميفان ما بيدا دره از قال تخم ميفان مساله فهم دك دبي او جنمي كواري ام بهفرا بو حتى بهاري تلي ناقص او جي مساج دبي يعني قد بو شيخ اونك يعني قد مساج ندم قد بمعنوي معنى لي مرخبر ندم أزانتم متقوتين لا نايم قوت عندنا أو كلمة كواري أم ببرا بخو حتى بهاري تاني ناقص دبي تبي خديه مالي فهم دبي هايلو ولا فيها فهم كر ونارجي أبي هاوي حتى بهاري هستي خديه مالي دا دبي بار دبي جراني بلي شروكا مرفي قديالي بلي حكمتها ما حسامج قصي أمي بهبرا قداري كن كلام كن هون ما قهداري بكن
بله تماشاوانه هیجا مگو دما حسام مگو بس قصاغو بگره اما چه حساجی بگرن ملوی مرو کو گداری کر کوی مروا لوی ماله ببو میوان لبله جوارا ببو بار لازمه مسلمان گره دقت بکه جو انسان را نبه بار حتی امکانن جحیات صحابیه جیکا در حق وی مسئله دا امکانن مثال جبینن دبی غروبکی کومکی جو صحابیه سوز دان هف گو اما تو ایشی خو تو کسی نکه حتی دبی وقتا کل سر هسپه بون قامچی وان جدسه وان دکد عرده جی انسان را الخوار ندگو کابده دبی دوچون خودداد کدن جیر وان بخو قامچی خود گرد اول هست با خسیار دبو وها ایشی خو انسان ندکر لازمه ام مسلمان ام گره کاری خو ایشی خو انسان ندکرنه ام کاری خو بکن ام شغل خو بکن ام انسان را نببار evya ne tişteki dürüstü, ev tişteki caiz nine geli temaşavane heja. Beli, edxazım viyajı bir bejim. Ku insan vakta insana aciz bike, baver bike, tu khairu bereket, di işu şogli bida, du dünya bida jinamine. Aha, jberbeye ki gele em Müslüman, em dikkat bikin, em her işe xo, her amele xo dikkat bikin vaka kumgo, em insana ra nebin, بارو زحمتو ازيت حقيمتنا حصامه جي قصامه افا قالي تماشافاني جافي حفته امي حفته كيدن ان شاء الله لجي كي جدا ديسا امي ان شاء الله بتشيروكي نكينو امي البيش بري وبن في تشيروكي في حفته خاطري و بله تماشاوانه هیجا تماشاوانه ریویه ولات گرامه لباجار ارزرومی لباجار زوزانور دوام دکه لبله وقتا کو مرو هات ارزرومی کو مرو دنگ بیجه قره یازیه گهداری نکه گره مر درباس نبه چونکی دنگ بیجه قره یازیه مشهوره آنا که کیمه لکله کامنه لرخه منه خودیه دنگه کی خوش او دنگ بیج انشاءالله امی جوی دنگ بیجی کی خوش کلامه کی خوش امی گهداری بکله بله از عولی که خو نازم کرم کن خود ناز کن که کم بله از ناو می اسمت بله از کورپی کوی گندی اشتقیمه بله ونجي العمال حتى فرا سر من سر چاوي مراتي وي چاو ته روحي ده صاحب که اسمت از پروگرام ورا جي پرس باستك صاحبي قدري واجي ناشكينه خدش ترازي برحمن مريت تبه ام ملاتي كردن وسر سر ما سر چاوي مرات حتى فيدري از جي كلامك ضد يا دنگ بيجي ما لخراسان قريازي محمد جانشاه جدلكي بله اوجی 2006 دا وفات که چوبه رحمه خاده خدا رحمه خلیک انشاءالله جیویجی جنت و آمین چگاه بده که به بیرامه از رحمه خاده لیتینه گرچه دنگ بیجه کی پر ضعف مزنه یعنی بله از دو کلامی ورا بیجه خاده رحمه خوشی ویشا که کرم که کم میکروفون هتایی کرم بله آورا گندی مداجی آپی من علادین هی دنگ بیجه یایشی کرمت هم خیردین هی سلام آمیجی پروان را هی دستی وان راد میسه آقاسه کرم که کم دا آقا عمل دیاری لچای پالتو کند کردی برچه کام لازم لا بیدا و بسوسه لباوی ابراهیم که گم ظرفه لا میلوای رومیه مدرسه گنی در مرگو سرای آقا که
لا مقاملات شوديو وجاغت قربت تسكني أزر ما مال شود نظام ملتي خير راي دافينا مسيو جميلة ذكر قوازي ويدقو حبر الربني وينياد يا بوغي من الله وتزن جبار وبيرار هلا الراضي لا دور شادر بوغي وإبراهيم كيكي مزفة قردن لا سعاد الشيشي شافي ولي واردو لا كولي تبك والبي بكذا كوني والي وزرمي مشري وزرقاني خوج جمر يد الله بخوج اليوم هلا الراضي لا تشاوي ضام قرار يا بابي مدان سقاد يا بكر ماردين خار بلا بلا يا باللسي لا أغا عمل دیاری لچای بالا دکان دکرده ورزه کار لازم خار گلالا و خار دو هلا راوی ایسا جبر آقا که مکردار رمانه مینانی گله که پایزه ویشم بول بار سر ویس لگا دالا به موندا به آخه تماشاوان هیجا ام الباجار ارزرومی بون متم دگو ام الباجار زوزانا ام الباجار هینکایل باجار ارزرومی بو وی هفته بله ام الجیوین جدا ام جیوین خوشگریان شلالی وی تربی وی جامی وی مدرسی وی ام لیگریان مگهداریا دنگ بیج وان کر مگهداریا مولد خانه کر بله پر خوش بو ارزروم پر کیفا مجیر هات لی بله ما خواست بی خوش بونا ارزرومه به اثرکی خوش ام تاج بکن تاجا وی خوش بونا ارزرومه جیکا آنا جیکو املینن اف داره اف در مدرسه جوت مناره گلو چما گوتی جوت مناره وقتا مرج عالیه پیشی داده که به هندر لراست و چپیوی دو مناره قط هیه دو مناره جوت مناره هیه جبرویه که لوی ولاتی لباجار ارزرومه وی ناوی لحاتیه دانین بله افدر تاجا ارزرومه مخواست امجی دداویا گر آخونا ارزرومه دداویا برنامه خودا امجی تاجه کی وها ببینن بوارا پار بکن انا امجی اجی دنیوی وی مدرسه دامه ادخوازم اینگی بحثا دیروکاوی بکم اف مدرسه جوت مناره جی طرف سلچوقیه دا هاتیه آوا کرن سلچوقیه دا هاتیه آوا کرن ده سال 1200 دا هاتیه آوا کرن اف در aslında بگو روایت از جدوی داره رتی گوتن مدرسه خاتونی جوار وی ناویجی لیدکن بله از خواست میگی بحثا چه کرناوی بکم
المدرسة ياقوتية مدي سري مدرسة قرتيبو فرا نورية شكرنا فرا ميماريا فرا سريوي فكرية لبلي راست و چپ چار حب ايواني وي هي لپیشیامه لپیشمه لراست و چپمه چار ايوانا اف چکرناوی مدرسه هاتیه چکرن لبلي هر طرفی بی اوده فقیه هي جیه کو فقیه لیدمان فقیه لیدخوان وقتا کو ادبیم فقیه جیه کی وها هم علمي بوزيتيف علمي طبي علمي استرولوژی علمي ستريكا و تمام علمي كوتي بيراول واندرنا هاتيه خواندن لبلي علمي اسلامي جي هاتيه خواندن بري وربو هم علمي اسلامي دهاتا خواندن هم وان علمي دهاتن خواندن بهفدورا او انسان هم عالم بو هم دكتور بو هم فيلوزوف بو هر تش بو نوكي انا بو بله اوده مدرس اجي كار لراس و چپ اوده وان خصوصي جي هي الفيدري فقط ادخوازم انكي بحثا تشيكرن ايو بكم حقيقة سلجوقيا بشكل كي ور فيدري تشيكريه نقشاندنن كفر نقشاندنن بچيچكا بكليلكا بهر تشتي بهر هاوي پری خوشک چیکری پری دلال چیکری شخو هنیج ببین خوشک بوناوی دلال بوناوی داره مرف جرا حیران دمین گلی تماشاوانه ایجا هاجی کی واه خوش مخواست ام بورا پار بکن و مخواست لوی داره ام خاطر جوجی بخوازن ام جا ارزرو میج بخوازن دسته مج ارزرو میج نابه دسته مج وجی نابه لبله ام هاتن داویا دماخو ام هاتن داویا گراخو لبله ولات مخوشه جی خوش پر ریوی ولاجی کا سکن لیتونه او لیدگره جبون آوه امی هفته پیشیام انشالله لکوچه کی ولاد لجیه کی ولاد دیسا مل پیش بره و بن لبله آنها خاطره و امانته خدا بن بمی خیر و خوشیه دا